إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد bütün alemlerini, yerlerini, köklerini yaratıp, hem şuşu yerler, kökler arasında bulan köp sanlı caniyelerine, mahluklarga, şol hesaplardan bizlerge de her daim rizq berip, terbiye kılışı, Maliki yevmiddin, adil hükümiyesi, kıyamet günün hak padişahısı, bizge bu dünyada dürüst ettirip yaşav için, azıp, sataşıp, inqirazga, cehennemge, Allah saklasın, utun bulup kaytması için, izgi Kur'an-ı Kerim'de böyle gidip bir işi Allah Hak Subhanahu ve Teala'ya barşa maqtav hamd sana şükürlerimiz bolsayı. Allah Teala'nın hak elçisi sürekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл türe çıkan salavat şeriflerimiz irseyi. Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Көңілімнен guahlık biramı ki Allah Teala'dan başka gamel, ibadet kılırga yaraklı zat yok. Rabbimiz Allah Teala üzerine. Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın ilçisi. Allah Teala'nın kulu. O her bir etrafga, her bir dünyaya yağılı. Hatta jinler tayfasına da songu peygamber bulup geldi. Kur'an bilen. Allah Teala'nın songu kitabı bilen. Demek Kur'an bilen kelgen iken peygamberimiz biz şu Kur'an bilen Allah Teala'nın songu kitabı bilen amel gıybet kılıp bir Müslüman bulup yaşap bu turmuştan Allah Teala bizden özü razı olan halde Müslüman bulup köşerge borçlu biz. Tiyiş biz. Allah saklasın kulda Kur'an bulatırıp Allah Teala'nın songu kitabı bulatırıp şu dünya bilen yaşap dünyaya özümüzün ömrümüzünü, yaşlılığımızı, canımızı, malımızı satıp aldanıp şu dünyana, şu turmuştan boş çıksak imansız, amelsiz bu Allah karşısında zor yuğaltı, hümül hasir, onlar hasrette bulaşacaklar diyor Rabbimiz. Dilegen kişi Kur'an bilen amel kılsın diye. Hem bunu işleyken işlesin, ana cennetke yol açık diyor Allah Rabbimiz aydı. Dilegen kişi bunu işlemeyken, yani Allah da aşanmasın, Kur'an bilen amel kılmasın, işleyken işlesin, ana da yol açık, kaya cehennem diyor Allah saklasın. Ve hadaynâhu men necdeyn diyor. Rabbimiz Kur'an'da aytıyor. Kişiye biz iki yolunu da gösterdik tügülmedi. Yani var hidayet Allah Teala yolu kişini ol cennetke ilti. Var zalalet o şeytan yolu kişini cehenneme ilti Allah saklasın. Her bir bid'at o adaşu dedi. Sabullahu hacında Allah Teala işisi. Her bir bid'at adaşu, her bir adaşu o cehennem Allah saklasın her başımızın. Көңіліміздегі болған нәпсінің, şeytanның zararından Rabbimiz Allah Teala'ya sığınabız. En büyük söz ol Allah Rabbimizin sözü. Allah Rabbimizden de büyük söz yok dünyada. Bütün kişilerden de, bütün törelerden, tavlardan, tenşen tavlarından, bütün neşeden Allah Rabbimizin sözü üstün. Allah Rabbimizden de üstün söz yok dünyada. Demek şundan anlaşıla Rabbimizin sözü üstüneyken biz Allah Rabbimizin sözün kişilerge yetkirge tiyiş bulabız. Kaydağında bulsak da. Yalğız mı, cemaat karşında mı? Allah Teala'nın dinini yetkirişlerden bulsak Rabbim Allah. Her başımızdan. Allah Subhanahu Teala tutkan şu nefil sünnet urazalarımızın kabul itibası kişi. Kişi ayında bizim aşura günleriydi. Yani Muharrem ayının zor fazilatlı günler. Tutkan kişilerge Allah da ecirlerin birisini tutmağanlarga kilesi yılına isen sağ kirip tuturga nasip olsun Rabbim Allah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem cemaat-i Müslümin. Allah Teala bizge tevfik
insaf bilsin, günahlarımızı yarlıqasın, takvalıqını arttırsın. Şın takvalık bulsun, şın korku bulsun Allah'tan. Çünkü takvalık şın yaxşılıkka ite. Cehennemden yırağayta. Takvalık жетip bitmiyor bugün kişiye. İhlaslık, Allah'tan şın korku jetmiyor. Şuna göre takvalık kaydağına bulsağız da dey, Allah'tan istete takvalık Allah'tan korkuşu bulunuz dey. Allah'tan korkuşu bulsan kişi gayip günah işlerden yırağaya. Allah Teala koşkan şularını ötey. Muhterem cemaat-i müslimin, her birimizde bile bu dünyaya biz oyun için yaratılmadık. Demek her nesnenin başı bulsa, her nesnenin ahırı var. Bu dünya tirikliği vakıtlı şey. Bir kimde bu dünyaya kalmıyor. Yani komandiruh kana biz. Kim 2-3 günlük konak, 2-3 öğretkende yolunun bir yanından çıkıp 2-3 yanına çıkan gibi kine. Ecel vakıtı gitse her birimizde kuşa. Spor siminde kuşa. Sağ salime jirgen, yerini düp basıp cimri birden bulgan selamet kişiler. Bir ağzında daru kapmagan, okul katalmagan yer şirketler, şuna yok çoluk. Naşeristoflu türe bolsun mu ol, padişah bolsun, fakir bolsun mu ol, Allah karşında hem bize bir tigiz bu dünyada. Naşoşu her birimizge ecel ile. Kullu nefsin zâikatul mevti Rabbimiz Kur'an'da şunu hakta eder. Her bir ölüm aşısın, yani can tatuşu, ne bize televizde can var bitine. Her bir can tatuşu, can iyesi. Kişi demek mi Kur'an'da? Mufassir olmadı. Can taşışı. Şebinden kırmızıdan başlayıp bütün nerse can taşıgan, o bir gününü ölecek bu. Yani canının aşısını tatıyor. Gevdekine öyle. Can mengelik. Allah huzuruna kaytar. Şuna göre bile biz şu ölümünü anlayış biz şu an ezberletiyoruz. Tepken yüreğimiz kokerek içindeki yürek düp tepken yürek bizim her birimize. O bizge adım güzelliğine gideriz. Adım o bizge karşı ecel saati yetken saatte biz yakınaya. Saat stırlıksı yani hareketlengen sayın bizge ölüm kile hakikatine. Uze bize silmeyiz. Şeytan hayleker mekir. Şeytan her vakitte kişiye yani ölümünü unutturar. Hatta iyi karşımızdan alıp gitseler de nasıl ki ben kurtarıp apayını, abini, babayını, kim nedir bu kurşunu hele bu sana yırak kilmez deyip şeytan bizge bunu şahit etti. Şuluk kişilerini yuğan gövdeleri nice tapır yuğan künge ikişer yuğan gövdeni yuğan kişiler de biz pişniska şeytan anastırıyor. Hatta kişi yuğan bitinde. Meyit gövdesini yuğan. Canı çıkan gövdesini yuğan kişiye kadar dostu. Şolay yok. Kabir kazışı da künge. Zor şehirlerde köp kişi ölüp durar künge. Kabir kazışı da nice kabirler kazı künge. Hatta onu da şeytan unutturar şu gafil bispişnite. Yani Allah Teala'nın zikir etüden. Allah'ın zikri etüşün, amel kılı için yani vakit bir taptırmıyor. Türlü yollarla şeytan bizi aldalıyor. Allah aziz her bir şey şu Allah'dan. Şuna göre bir vakitni rivayet bu. Ölüm yani ölüm. Ecel. Dünyadan sonra ne için dünyaya müracaat eder ölüm? Seni kişiler yaratadı dünyanı. Dünya yaratamaz mıydı? Emini yaratmıyorlardı. Ölüm bir kim de yaratmıyor. Şöyle bil. Seni dünyanı ne için kişiler yarattı? Bütünsünü yarattı. Emini yaratmıyor diye ölüm uzak ana cevap verir. Çünkü sen tatlı, lezzetli aldavuş dünya. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Balalar o işe gibi ne bu ölüm diye aldı. Her birimizin aldı. Dünyada aldanmak şey yoktur. Şu an göre sen de lezzetli. Tenmer rızık bulsa bit. Kubrek, kulşunda örüle. Kubrek şunu aşısı kile. Ne dünya bizi aldalı türlüyorlar. Hani parmakları, yetmeleri solgan iblis şeytan. Hilekar ol. O sana etmeyi bir vatan namaz okuma, urazat tutma, Kur'an okuma. Taşla demek mi yok? Akirten güne jaylap, paşa gibi instrüksiya gibi. Akirten jaylap, uzaklaştırıyor. işleyin. Kubra Kur'an okusan, indi sen bu kitaplarını bu kadar başka kitaplarını okup karadı. Şu ayet ol, Kur'an okunun sevabını aldı. Senin de sen bunlarını hadislerini okudun, indi başka kitaplarını okudu. Yani hadis kitaplarını kaldırıp durar. O her vakitte şu indi. Bir vakitte şeytan arak içtiğimi, zina kıldığımı urla demek mi? O şu ajaylap kile. Siz misiniz? Şuna göre şu şeytanın karmağına elekmesi için biz uyanırga diyor.
Көп меңнән син кеше юсаң да, каберләр казысаң да, җиназа катнашсаң да, шәйтан сине алдалый. Шәйтан шуны алдалый. Шуңа күрә менә бу дөньяда үлем дә әйткән, син татлы, ләззәтле алдавыч дөнья дигән. Ә мин ачы хакыйкать дигән. Хакыйкать бит үлем. Хакыйкать ачы. Ну ачы булса да дарун ичәбез бит. Чөнки безгә дәвалана кирәк. Шунда исселение. Ачы булса ичәбез. Ачы ул хакыйкать. Үлем ачы. Ләкин без дә белә хакыйкать түгел бу дип беркем дә инкар кылмый, шулай бит инде. Юк кылмый. Үлем беркем дә инкар кылмый. Ул ачы хакыйкать ул. Шуңа күрә бу хаклык менә бу. Без шуңа мәсәлән тиеш. Бер сәгатьтән соң нәрсә бар кеше белән? Кеше вафат булды. Инде синең янында күпмедер сәгатьтән соң, инде бер сәгатьтән соң кеше вафат булды дип, дөнья тукталмый бит инде. Синнән башка утырып өстәлеңдә, синең урының бар иде. Өстәл янында урының буш. Синең урында, син утырган урында башка кеше утыра уже. Синнән башка ашаячаклар. Икенче көнне сиңа килгән, җаназаңа килгән дусларың, кардәшләрең затырга. Алар инде үз йортларына таралып кайтып китәчәкләр. Ну хакыйкать бит бу. Беркем дә бит инде анда калмый. Аның соңгы юлга затырга килгән. Сөннәт буенча килгән затырга. Икенче көнне тарашалар. Ә бер атнадан соң нәрсә? Бер атнадан соң инде мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, синең турыда оныта башлыйлар. Җыйган малларыңны, ягъни ачкан кибетләрең, шушы эшләгән хезмәтләрең син калды бит инде, син вафат булгач. Аны инде башка кеше ача кибетеңне, башка кешегә тапшыралар синең эшеңне. Чөнки буш тормый дөнья. Һәр нәрсәнең башы булса, һәр нәрсәнең ахыры бар. Таякның бер башы булса, ягъни икенче башы бар. Шулай бит. Ягъни бу тормыш тукталмый кеше вафат булып. Шул хакыйкать ачы булса да Аллаһ Тәала шулай яраткан. Синең шул йөргән машинаң инде башка кеше утыра. Инде бер айдан соң синең җыйган малларыңны, байлыкларыңны анда ничектер нотариуска баралар, неме? Инде берәм синең балаларың, онукларың булса, берәм аларны инде бүлешә башлыйлар. Мирас малы, ата-анадан, әтидән калды ди, бүлешә башлыйлар. Хакыйкать бу. Син йөргән машинада башка кеше утыра. 100 елдан соң инде син яшәгән бу йорт, бу яшәгән йортлар бар бит, салдык без аны туру нияте белән, шулай бит инде. Мәңгегә түгел, шушы йортыңда инде башка кешеләр тора. Башка кеше торачак. Бу хакыйкать бу. Беркем дә инкар кылмый. Кеше бит шулай, җыя малны, уйламый. Бу шушы җыйган аның малы башка кешеләрнең кулына күчәчәк. Шулай бит хакыйкатьтә. Ягъни син йөргән машинаның гараждан анда ятсыннар бит, акча сатачаклар балаларың. Акчасын тигез итеп булса бик яхшы. Һәм сатачаклар. Торган йортның башка кешеләргә күчте. 100 елдан соң, 1 гасырдан соң. Хакыйкать бу. Шуңа күрә бер кеше үлем, бу риваят бу, бер кеше үлем түшәгендә ята. Әҗәл сәгате көтеп. Һәм бу куркуыннан, ягъни уйлана башлый. Ялгыз калсам ләхәттә кабердә мин эшләрмен дип. Ялгыз. Игътибар итегез. Хәтта бу кешенең яшәгән вакытта 4 дусты була. Бу риваят бу. Бу бик хикмәтле нәрсә бу. 4 дусты була, преданный. Шундый аңа әтикенде тугры була. Беренче дустын һәр вакытта уланы киендерде, карады, ашатты. Икенче дусты аның һәр вакытта шушы малларына, машиналарына, үйләрләренә күп игътибар итте. Өченче дусты һәр вакытта аның белән бергә булды. Кая булса да, кайгыда да, хәсрәттә дә, шатлыкта да бергә булды. Шул үлем түшәгендә яткан вакытта беренче дустын чакыра. Ялгыз калмасам инде, ялгыз калуына куркып кабердә. Һәм бездә битендә кайтачак ялгыз. Нинди генә сөйгән ярың булсын, хатының булсын, балаларың, беркем дә синең өчен төшәпме син белән бергә. Юк. Без бит инде бу тормышка килдек. Бер нәрсәсез. Теге әйтәләр бит, человек родился рубашкой. Бу инде ахмак сүз инде, тинтәк. Беркем дә анасыннан тумый. Кием белән чыкмый шулай бит инде. Бу просто әйтү сүз генә ул. Без ялангач килдек һәм ялангач китәбез бу тормыштан. Бер шапча алмыйбыз. Яланкы. Шуңа күрә менә үлгән вакытта бу беренче дустын чакыра. Чөнки бу дусты на бик тугры булды бит.
Яғни мұның бірінші досты нешік деп айтасыз, кім деп айтасыз? Яқын досты. Аның тәні, міне бұл оболочка. Достын шақыра. Менің білен қабірге түшіп жатмысың ма? Меңа ялғыз анда қорқыныш де. Міне бұл. Оболочка бетінде бұл. Тері тарттырып қойылған. Біздің айы. Аны киіндірді, ашатты, шай бетінде. Бірінші досты аны сатты. Жоқ дей, мен сенімен бірге бола алмайым дей. Бір сенімен бірге бола алмайым дей. Бұл бетінде вафат болды қазір. Сенімен бірге бола алмайым дей. Ғафу ет мен дей. Мен башқа кішін табам дей. Яғни екінші кіші сау сөйлемек болса, анда ашаталар, ішеталар, шай киіндірер бетінде. Екінші достына мұражат етті. Менің білән түшіп ята алмайсың қабірге дей. Ялғыз иптәшке болды. Жоқ дей, бұл енді мұның нәрсе екінші досты жүрген машиналары, яшәгән квартиралары, домнары. Мен бит сен үшін тырыштым дей. Жоқ дей, мен делуші башқа бір кішіні, бір башқа кішіні табам дей. Йотуда шойнақ шулай. Енді үшінші достын шақыра, ол да гел аныңмен бірге болды. Бұл енді аның сүйген яры хатыны Халәжев еді. Халәжев еді. Мен де сені яна чөп өталмын дей, фақат мен сеңа дей болуш алам дей. Әсә білән, похорон білән, яғни үлгәш, шушы үлу жаназа мәселелерінде, хәстәләрдә сеңа болуш алам дейді. Бұл енді аның сүйген яры хатыны бұл. Бұл һәммәбезгә киләчәк бұл хатыны. Шул вакытны дүртенче досты кычкырды. Мен сенімен түшіп атам дей, бірге дей. Сенімен бірге бұла yüzгә yüз, сенімен қарап аташам. Сен мен түшіп атам дейді бұл риветте әйтә. Кім деп білесіз бұны досты? Аның қылған ғамәлләре. Ана көрәсіз ме? Шул хәтле бұл кіші ялды бұл кіші ғамәлләрінен. Чөнки ол мен сеңа дей бик ихтибарда бирмәдем бит ди. Хәтта синең өчен гамәл кылырга вакыт та юк иде. Менә бүгенге көндә шулай бит. Дөньяга алданып, дөньяда дөньяны кулмаска эшләмәскә дигән сүз түгел, призыв түгел. Сезгә гел әйтәм, дәрвишлеккә, суфизлыкка чакырмыйм. Син күбрәк миңа ихтибар бирмәдең ди. Миңа ят синең каршыңда ди. Дүртенче дуст әйтер ди. Менә ят дип әйтер ди шушы гамәлләрне. Менә мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, шушы кылган гамәлләре кешенең, кая гына булсак та, без кая гына булсак та, ул үзебез белән була. Әгәр без гамәл кылган булсак. Менә бит әле генә әйттем кичә, безнең нинди көне? Гашура көне, ягъни Гашура көне иде. Менә без анда әгәр дә ураза тоткан булсак, зикрләр әйткән булсак, Аллаһ Тәгалә күп искә алган булсак, бу гамәлләр үзебезгә языла. Һәм дә шулай. Менә без бу тормышта яшәгән вакытта да шулай. Дөнья безне алдалый. Шушы кылган дүртенче дусты гамәлләренә, ягъни аз вакыт калдыра. Күбрәк чиракта даже вакыт та калдырмый. Шушы дөньяга алды кеше. Үзенең барачак йортына гамәл кылдырмый. Үлем кешегә кинәттән килә, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Кинәттән килә. Бер кемдә даже анарда кутыла алмый. Көтмәгәндә килә. Ашап утырганда, йоклаганда, машина белән барганда, эшләгән вакытта бер кемдә калдырмый. Әмма ләкин шайтан алдалый. Үлемнән куркырга кирәк түгел. Курыксаң да, курыкмасаң да, үлем килә һәрберебезгә. Без аңа әзерләнергә тиеш. Менә үлгәннән соң безне анда нәрсәләр көтә? Анда бит без бит бармадык әле исән кешеләр. Ә инде үлгән кешеләр анда, алар күрде инде уже. Барзах дөньясын. Сокровение, барзах дөньясын, гаип эшне. Без әле анда бармаган, барачакбыз. Бер кемдә качып кутыла алмый. Хәтта күккә менсәгез дә ди, океанга төшсәгез дә ди, Аллаһ Тәгалә ныгытылган башня укреплена стенада булсагыз да ди, сезгә үлем киләчәк ди. Менә шуны без беләбез һәммәбез дә. Без бүген бер курсакта яткан балалар, ата-ана курсагында яткан, сөйләшмибез, туганлык җирләрен үзеп, шушы дөнья өчен. Әгәр аңа әйтсәң, син бүген үләчәксең дисәң, менә бүген үләчәксең дип әйтсәң, нишләр икән ул кеше? Күз алдына китерик. Кайтып ятыр икән ул. Теге туганлык җебен үзгән, ана курсагында бергә яткан, шуна сыйган, сөйләшмичә йөрер икән? Юк, әлбәттә. Шул бүтән була обидаларын, ачуларын, үпкәләрен онтыр иде, шулай бит. Шулай. Ничек шул үлгән вакытта хушлаша? Якыннарын җыя килә. Нигә менә шулай башта шулай яшәмәскә? Нигә иманны шул үлем сәгате килгән, үлем мизгеле килгән вакытта гына син җыясың ул дусларыңны? Нигә син шулай яшәмәдең?
Әгәр дә без менә шушының чын хакыйкать үлемнең киләсен белсәк, әгәр дә шулай, без башкача яшәр идек. Валлаһи биллаһи таллаһи, иманым камил. Башкача яшәр идек. Мин үләм бит, китәм бит. Шушы бер кырсакта яткан туганым белән сөйләшмим ничә еллар буе дип. Йөрмәс идек. Шалтырашыр идек, дуслашыр идек, татуланыр идек, шулай бит. Шулай. Булган үпкәләрен онытыр идек. Үлә шашына мал җыймас идек. Булган бит әйбер өстенә әйбер алмас идек без. Кеше яшәгән бит. Бала саганнар, торганнар. Шулай яшәгән. Нинди кичкенә генә йортта бит яшәгән. Менә сез миңа караганда өлкән яшьтә күп кеше утырамында. Кичкенә генә йортка яшәгән. Шушы ана корсагында, менә бит әни корсагында без һәм әни корсагында яткан бит, 9 ай буе яткан. Шунда без сыйган бит. 5 бала, 6, 9 бала булган, 12 булган. Сыйган. Нигә хәсый алмыйбыз соң? Кичкенә генә шушы ана корсагында сыйган бит без. Нигә онтабыз, что без бу дөньяда без вакытлыча гына. Күлле нәфсин заиқатул маут. Бүтән җан иясе үлем ташын татыша. Нигә соң сый алмыйбыз? Зур таш булакларны йортларда сый алмый, ничә сый алмыйбыз? Тормыш рәхәт. Күңел тарайды. Күңел буш. Күңел буш. Яхшы киенсәк, тәнне ашасак та, тормышка рәхәткә чыктык чөнки. Рәхәт кешене боза. Әни мәрхүм шулай дип әйтә. Улым, кеше рәхәткә чыдый алмый, михнәткә чыдый дип. Менә бит ничә дип. Күңел буш, тарайды. Менә без әгәр дә белсәк шушы үлемнең хакыйкать киләсен, без уйланыр идек. Уайс аль-Карани дигән бер әүлия булган. Мөхаррабиннәр дә бу, Аллаһ Тәгалә якын кеше. Ул тарихта бар, хакта Пәйгамбәр саллаллаһу әйтеп калдырган. Әйе. Аның дугасын Аллаһ Тәгалә кабул итә торган булган. Уайс аль-Карани нәрсә дигән? Йокларга яткач, әйе, күз алдына китер дигән. Син яткан башыңны куйган миндәреңне дигән. Миндәр бар бит. Миндәреңне йокларга яткач шулай китеп, бу синең өчен үлем дигән. Бу төшәгең. Инде йокыдан уянгач дигән, йокыдан уянгач. Йокыдан тордың бит инде. Йокы кеше үлем бит инде. Йокыдан уянгач күз алдыннан ди, җибәрмәде. Что менә бу яткан төшәгең синең үлем икәнен. Без ятабыз шунда башыбызны куеп сатабыз бит инде. Шушны ният белән иртәгә эшләп бетермәгән эшемне эшлим, торам, кибеткә барам, машина белән каядыр, сәяхәт кылам бит. Шунда бит шул төшәктә. Шушы төшәктә кемнәрдер җан тәслим кыла. Менә шуны онытма дигән. Уайс аль-Карани дигән Аллаһның әүлияләреннән. Менә хадистә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең исемен нәрсә ди? Үлемне еш искә алган кеше, Аллаһ каршында иң хәерле кеше. Чөнки ни хәерле? Чөнки белә ул. Что мин бүген исән сау, иртәгә йөрәгем тибүнә туктыйчак, тәнем суыначак, телем күрмәләнәчәк, туктыйчак, күзләр йомылачак. Белә ул. Үзен һәр вакытта как контролировать итә. Шуңа күрә ул белә. Шуңа күрә Аллаһның истәте бит каберләргә барыгыз ди. Элек каберләргә баруны тыйган иде. Кайчан иманнарына сахабә барыгыз каберләргә, гыйбрәт алыгыз ди. Күбрәк анда барырга кирәк. Теге бары анда табылырга дигән сүз түгел. Адашканнар кебек. Барыгыз ди. Гыйбрәт алыгыз ди. Гыйбрәт күрә. Менә анда мысы җитми. Тормышта шулай бит инде. Яшәп атып, мысы кирәк. Мысы булса булай булган, дөнья өчен борчылабыз. Мысы кирәк. Менә анда барып карасаң, бар да җитә. Бүтәнсе тип-тигез. Патша да, полковник та, министр да шунда. Алар өчен алтын туфрак салмыйлар. Шунда кабер ташына язылган фамилия, исем, атасының исеме, туган һәм үлгән. Бетте китте. Мәгърубны белде. Менә анда бар да тип-тигез. Анда барып кайтсаң, каберләргә зират кылсаң, тормышка карашың, яшәешең башкачарак. Әйе. Хатының да башкачарак күренә. Кычкырышмыйсың да, күршең белән дә туганлык җибендә ялга тырышасың. Шушында бит мин хакыйкатьтә кайтачак урын дип уйлыйсың. Хакыйкать шулай бит. Менә шушы нәрсә булып белде. Менә анда барсаң, безгә ике нәрсә файда бар дип Аллаһның әйтә. Беренчесе дуга кылабыз. Кергән вакытта дуга кылабыз. Вот икенчесе инде безгә гыйбрәт. Бу безгә дәрес шунда. Раббыбыз Коръәндә әйтә, ул көндә ди, малы ва баласы һич кемгә файда бирмәс ди. Яни ул көндә. Инде көн
Yevmil kıyamet. Kıyamet günde. Malı da, balası da birisi fayda vermiyor. O günde kıyamet günde. Ne segene ki biraz o kişiye fayda. Meğerdi müşriklik, münafıklık kirlerinden, günahlarından köngülü pak kişiydi. Şimdi Müslüman bulup gelse ona fayda bulurdu. Şu müşriklik, münafıklık şerinden pak bulup günah kirlerine kalbi selim iyesi bulup gelgen kişi ya o fayda bular. Malın damında kaldı bitindi. Üzerinin kulastığında kaldı, derecende kaldı, statusunda kaldı, barda kaldı. Bunda. Fakat sana fayda bir oldu. İlla ve entum muslimin Kur'an'da geçen Müslüman bulup bilsen. Rabbimiz Mulk suresinin 2. ayetinde ayette ul ulim ne dey? Hem teriklik ne dey? Ulim var. Hem teriklik yine şey. Hayat. Ulim mevut. Hem bu hayat teriklik. Teriklik ne halık kıldı. Allah yarattı şu ay. Yüklemeler yüklep sizni sınamak. Sınamak şimdi. Ulimni yarattı hem teriklik. Yine şey yarattı ikisinde. Yüklep, vazifalar belgilep sizni sınamak şimdi. Qaysylarınız yaxşırak amelli ikeni bilmek için. Elbette Allah da bile, muhterem cemaat. Allah da bütün koruya bile. Yani qaysylar yaxşı amelli iken bilmek için. Allah Teala kuşatır. Şuna göre bu dünya turmuşu aldavış muhterem cemaat-i müslimin. Şu dünya artık birlik gitip aldanıdan bizni Allah da saklasın. Şeytanga iyilik kılmasın. Kubrak izgi amellerini kılırga nasip etsin. Dünya matur, yemli, Tukay Babi şiirin etken şey, sözde yok. Dünya kildik hayatta yaşarıya tiyiş. Matur bolsun turmuşun, matur bolsun maşinan, durgan yurtun, bütün nersen, aşağıdan işken jerin. Bak bolsun, halal bolsun, emme lakin ıntıra yaramay, baraşak mengilik, ahiret dünyan sin anardan atagan yaxşak bulurga nasip etsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم